أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. haray musidɓe julɓe tedduɓe nokku kala ka wawɗo wonde haray min salmini on salminago islam. Haray inchallah no wowiri noon si o lerɗo yoni haray hiɗen arta e janngugol seeɗa ko Allah newnani en e deftere ceerno Mouhammad Samba Mombeyayo Allah yurmeɓe yaafo. haray ɗum noon hiɗen wiya ceerno Abdoulwahab assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa haray rahmatullah. fa ahlan wa sahlan wa marhaba. haray bisimillah ceerno. Naam. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Wa ba'da. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Haray musidɓe julɓe tedduɓe, haray no men fodirno on noon inchallahu haray jangal ngol e nde deftere men ɗo ogirde malal. haray inchallahu hande siko ɗum allahu on hoddiri en lannitay dambugal tata ɓangal fuɗɗoɗen dambugal naya ɓangal e sakkitorangal kadi nder de deftere ɗo inchallahu ko ɗum woni haray fiqhul ibada ton e muamala buy woɗɗike. hande kadi ko tarhibu e tarhibu inchallah. haray hiɗen wiya iɗon andi toujours ko wonno ɗen koko dambugal fiika hirsugol. haray fi wi'ugol bisimillahi si hirsa e fi mo yejjiti wi'ude bisimillahi haray ko noni ñawore muɗum e maki. Bismillahi rrahmani rrahim. Si o accir gejji o ronkiri ɗum no dagi, si o faandi ko jiibinugol. Nami wono o innili Allah nami wono o inniri Allah yonay no suɓa bismade e habbirugol. Kono jangirtaake no worri to hoore simore to deftere jon senagol. Yurmende e lette ɗe hawtitata hirsowo no lettira barminugol. Sino dilla no foofande haa si do'i si warirde si a haɗata dagagol. Wasi lunka si talli si ɗeɗɗi si duɗɗi si takke ngati dañata daɗugol. Si alamde warirde ko kulle jowi gootel si ungel hawray e rajal. Mami limtana on ɗe si Allah yiɗi ɗo ɓadi tuma haalumi fiilohagol. Yaka seede mo majji ɗum nde o hirsa o ñaamina julɓe haram yo o hul. Si inirɗo warirde mbarodi fetel wota hirsu ko jiiɓe wona lohagol. Wasi lancike ngaandi si sewɗi taƴi wada juuji elen ko yuli tetekol. Koko maayi o hettata daande mu'um wota ñaamir ɗum hirsinkinagol. Sabu kirse ko ngurdam shar'inana si warirde si ii feƴƴi nafugol. Adem mo warirde mu'um si ina warataake mo rendiri on tewagol. A warali mo ngurdan ñiɓani ɗum yo o lette o yagginire piyugol. Karambol ɓantama wa joni e om si o jumbima si o huwudewal. Nam hara inchallah en sharha ngo sengo ɗo ɗen si feƴƴanen sengo ɗerol sappo e jeeɗiɗi biidnillahi taala. Nam e maaki. Si o accir gejji o ronkiri ɗum no dagi si o faandi ko jiibinugol. Bismillahi rahmani rahim. ceerno Mouhammad Samba ɓe maaki. si o accir geddi tawi neɗɗo on o yejjitu o ronkiri ɗum mana ka anditugol bisimillahi rahmani rahim ka hirsugol ɓe maaki haray hino dagi ko hirsi kon. si tawi noon o tewi o acci bisimilla gongol haray ɗum ɗon ko hirsi kon ko jiiɓe. Nami wono o inniri Allah yonay no suɓa bismade e habbirugol. none wono on tigi wiiri inde Allah haray yonay kono noon hino suɓa wi'ugol bisimillahi on wiya allahu akbar. ɗon tigi wallini ko hirtata kon wiya bisimillah allahu akbar allahumma hada minka wa ilayk. si on tigi noon kadi wano masala wi bisimillah aw inde goo e inde Allah hara yonay madame on tigi no anni ko inde Allah o faala haalde si o hirta ko hirtata ko. Kono jangirtaake no worri to hoore simore to deftere jom senagol. ko woni bisimillahi on o jangirtaake no ardi noon ka cortawol taake bisimillahi rrahmani rrahim. si on tigi wowli ɗum haray ko yo accitu taw on sanga ɗon ko hirsata kon ha laawol go'o e wola joni ko fi hon ɗum no arda yeeso. Yurmende e lette ɗe hawtitata hirsowo no lettira barminugol. ɓe maaki kamɓe ceerno Samba sabu yurmende e lettugol hawtitata a wonɗo hirsude on ko a wonɗo e barmingol. joni noon a wii bisimillah a wi kadi yurmeteɗo haray ka yurmende nden ari ɗon koye accitu ko hirsata kon. ko ɗum wasi ɓe maaki haray yurmende e lette hawtitata hirsowo hino barminira sabu tawgol makko hirsugol makko ngol ko barmingol kullum ko wonta ɗum ɗon haray yaada e yurmende ka haqiqa.
sino dillano fofa nde haa si lo'i si warirɗe si a haɗata dagagol kadi si tawi kullum tawi ko wawde dillude hay si tawi kun arnawnude tawi ko wawde fofude hay si ku lo'i si tawi tereno ton warirɗe ɗen ɗon ɗe arali bonude e makkum haray ɗum ɗon si hirsama haɗata haray hino daggi e wolay kono won ɗen tere tawayɗe si boni haray hande kadi hina haɗay dagagol ngol wasilunka si talli si ɗeɗɗi si duɗɗi si takke ngati dañata daɗugol si tawi dammol kol hara ko lunka kol piya masalan piggal tiɗugal tawa ɗum ɗon hino wawi kol warugol masi kol talli kol iwa e hoore fello kol unoyo ley masi tawi kol duɗɗi masi tawi kol ɗeɗɗi ɗeɗɗere tawande hino wawi kol warugol masi tawi ko gokkol go tufikol ɗum ɗon fof si hewtitorama hirsugol ado wonki kin sortede haray ɗum ɗon hino dagi si alamde warirɗe ko kolli 5 gotel si ungel hawray e lajal amma no joni ko wino en kon nane mana kolli wari ɗiɗi mana tere wona ɗeɗen e neɗɗo tawata si ɗen ɗon ɗe boni tun ɗum tigi neɗɗo ma kullum tere wona ɗe ton tawa si ɗe boni tun addanayi kum maygol haray ɗen ko ɗe 5 himo limude ɗe ɗo mami limtana on ɗe si allah yiɗi ɗo ɓadituma haalumi fii lohagol o wi mi lintanayi on ɗe joni ka mi wowlata fii lohagol ɗo fii ko tawata maayi hara kañum hirsaka kon imma nam en aray e mu yeeso o lintanayi en ɗi joni yaka seede mo majji ɗum nde o hirsa o ñamina julɓe haram yo o hul joni noon yaka seede an neɗɗo wonɗo e hirsugol hara anda ɗi sari aji ɗo a sendidira ko honno hirsirte o wi haray hulude wata ñamin julɓe ɓen jiiɓe si inirɗo warirɗe mbarodi fetel wata hirsu ko jiiɓe wona lohagol kala ko fella kono tawa hara alhaali mum on safe tere mum ɗeɗe wolɗen ɗa ɗe ari tilfagol ko siwɗe ɗum haray ko jiiɓe tigi tigi on wona ko wi'a bisimillahi cuu tawa maayo ɗum ɗa alasli mum ko jiiɓe haray hanaka ñameɗe wasilancike ngandi si sewɗi tagi wada juuji elen ko yulitete kol wala ɗen noon tere tawayɗe si ɗe boni e alhaali dammol kol haɗay kol ñaame par ce que de toute façon haray ko e alhaali maygol ngol ko woni mana ko wi en kon si si'i e makkol haray goo on si ngandi ar lancade on faami hayso ko dammol duɗɗikol ma kala façon si ngandi ndin tawi ndi lancike ma ɗum joni e si cewɗi ɗin taƴi ma ɗum waɗa juuji ɗin taƴi ɗiɗa ɗi mana hirsirteɗi ka dande ɗo si ɗin ɗon ar taƴude donc ka aynare si ɗum ɗon ka tufike o wi ma si tawi tetekki ɗin taƴi ɗiɗo jowi si ari bonde e dammol kol haray hande kadi kol accete hena e hirse par ce que haray ala ko hirsante haray ko ɗum noon o wi ko jiiɓe haray hande kadi koko maayi o hettata dande mum wota ñamirgol hirsinkinagol o wi koko maayi haray hirsuɗa hettuɗa dande mum ta ñamir ɗum saabu hirsinkinagol sabu kirse ko gurdam shar'inana si warirɗe si'i feƴƴi nafugol sabu kirse ko sabu gurdam ɗan wira ya hirsu fiya sendo e mayde kono si ari maygol tawa e on alhaali ɗiɗa piiji ɗe o limiɗa 5 ta ko ɗin ɗon ataka en ce moment haray so paala pen hiɗa hirsa ko ɗum woni ka masab malik ko ɗum ceerno samba yetti en ɗoɗe adem mo warirde mu on si ina waratake mo rendiri on te wagol o wi sabu masalan sen jonni exemple e ibnu adama taway ɗo ɗe tere makko ɗo 5 si ɗe atakama on ɗon hande kadi o waratake donc haray hay si tawi e bonnereji goo ari on ko yo acce ɗon ma si tawi o ari wadde bone tawa himo duwa warede tawi ɗin ɗon gotum e mum hino ataka koyo acce ɗon ko foccugol mo heɓɓitorte a warali mo gurdañi ɓani ɗum yo o lette o yagginire piyugol par ce que hay sa warimo harana mo gurdañi ɓani warɗa déjà ko wonɗo e laawol maygol on faami tawɗo ho ngandi mum no lanci e tout ça si on hino bonni goɗɗum taw no duwa warede c'est pas la peine mo ware ɗon par ce que déjà presque ko mayɗo on faami o wi donc haray yo lette o yagginire piyugol o focce donc ɓayɗo noon haray musaymo karambol ɓantama wa joni e om si o jumbima si o huwudewal par ce que no wawa hara on ka o woni lettade ɗon on mo gotal e ɗentere mum jowi boni no gasa hara karambol ɓantama makko accama windanede bakkatu hayso waɗi bone tawa windetake donc ma si o huwudewal kadi hara kontetake par ce que o woni e alhaali
ko wiyete kon taƴagol gurdam ɗan hande kadi ɗa raɓɓiɗi pot hande kadi o luttira ko wiyete gurdam presque sabu kelle fu yeeɓorama e makko e gurdam ɓaawo ngo ol si'ugol sabu si ɗen tere ɗon si'i haray hande kadi on ɗon o mara ko windane ni ko boni ni ko moƴƴi selon ceernojo on ɗoɗe si o waru si o barmin julɗo wonay hadarun woni kawral matewagol si tawi kanko masalan innen wano joni barminaɗo hara hoore makko nden gandi lancike mo reeni ko maygol kono ɗo yo lo'ude kankadi o yaha o barmina goɗɗo ma o waɗa o wi ma o essaya wargol ɗum ɗon ko wiyete ko hadar ko honɗum ko yuppugol ƴiƴam on moɗon ko mo arab haray woni o hawru woni o tewi fo e mum ala ko jokkitamo par ce que ɗe reeni kankadi ko e maygol o fokkite si atas kudu ɗum e ko jantinoɗen to mbarode fetel ataway ko dalil o wi donc sa taskike ɗum e ko wolɗen ɗa kon tawata sa felli kullum kun ko wonkun e yahude maayoya kono hara tawa ko gotum e kun tere mum si'i o wi a taway ɗum ɗo ko dalil wondema tigi tigi ka haqiqa kullum kun kadi si tere mum ɗen boni haray hande kadi koyo kun taku ñaame few par ce que haray hande kadi kun ɗon on kun gastaki hutorede en fait ko falɗen famingol ɗon mana ko duɗɗi ma ko uni e ɗin alhaaliji fof ma ko nawni fannama ɗe tere mum ɗa jowi gotel e mum bonali si hirsama no daggi amma si tawi duɗɗande nden addi one gandi lanco ma addi o waɗa joji ɗin taƴu haray haqiqa on ɗum no hande kadi hirsatake haray ñametake ko ɗum woni yewtere nam aray mi anditina fayin ko sengoɗerol 17 wonɗen inchallahu haray en janggi bindi tati e maggol kono en lannitay ɗi bindi hedditiɗi ɗo biidinillahi taala si lanniten charron haray ko ɗo dambogal ngal lanni nam inchallahu haray joni mi naɓana en sengo o ɓe maaki e ɗi bindi hedditiɗi ɗo ɓe maaki si a taskuno ɗum e ko jantinoɗen to mbarode fetel ataway ko dalil sabu ñamdi ko weldilo horte maayo dago e rawandu kural keññal mono anditi innude allah si worta no wawi yo waddu e anniyagol ko e nder ɗigimi yimɗodi moftani on ñawoje ko hirsa maalo hagol toranemo e fii ko dandiri on dagtinde ko harmi to allah malal dagtinɗo ko harmi sumay ƴawata ko o fennuɗo deftere jon senagol e hadise nulaɗo me en yo his ko wona si o tuubu adade lajal kala jabɗo ɗum o daɗi mo sali ko o selɗo ɗatal alanamo dalil kala darɗo fawaki hu anday ɗum ɓattaki fenande e sikkitagol kala yedduɗo gonga darorɗo dalil nimsaytuma nimse ala nafugol nam haray ngal dambugal ɗo ko ɗo ngal hatti inchallahu haray ko ɗum en heeɓi dambude tati ɓawe gayde sarude ɗo fuɗɗoɗe dambugal sakkitoral ngal nam ɓe maaki mono anditi innude allah si worta no wawi yo waddu e anniyagol nam ɓe maaki sabu ñamde ko weldilo horte maayo dago e rawandu kural keññal ɓe maaki ka haqiqa ko ñamete kon e mbarodi ndin koko tawata nangama kullum ko wi'ama bisimillahi cuu si ɗum ɗon si haysi tawama maayi hino ƴette ñaame ko wona ɗum kon ñamatake mono anditi innude allah si worta no wawi yo waddu e anniyagol mo anditi innugol allah si wi'a cuu yo bareer ndu yahu haray on tigi waɗu ɗum o wadda e anne inchallah hay simi tawoye jiibi haray ɗum ɗon on mi ƴettay mi ñaama par ce que haqiqa tan haray jiibali ɓay ko bisimillahi wolirnoɗa si wiɗa bareer ndun cuu hiɗen précise ɗon no si tawi a windu ɗo bisimillahi cuu tawi si ndu nangoyi ndu artirta haray bisimillahi cuu on o sella ko taw hindu woni hindu mari hakkil habbagol ha an cuunɗo ndu on ara hara ndu ne'ira noon ma ɗum tawa ndu artira ko e nder ɗi gimi yimɗori moftani on ñawoje ko hirsa maalo hagol ko e nder ɗi gimɗi o yimɗoɗi on ɗum woni ceerno samba ɓe moftani en ko ɗum ɓe yeetike en fof ñawoje ko yaade e hirsugol kon ma ko maayi hara hirsaka imma ko dagi kon ma ko dagaki kon ko maayi hara hirsaka kon ko ɗiɗi ko dagi kon ko tawata ko wiyano bisimillahi cuu ko dagaki kon tawata mayirni toranemo e fii ko dandiri on dagtinde ko harmi to allah malal ɓe maki haray ɓe tori en fof du'a kamɓe ceerno samba saabu haray ɓe famini en ko daginta tebbeli men ni ɗum no hiɗen ay wi'a yo allah yurma ɓe yaafo dagitinɗo ko harmi sumay ƴawata ko o fennuɗo deftere jon senagol kala gerɗo ha dagini ko harmi o sumay o yaltoyta saabu haray ko yedduɗo deftere allah nden e sunna nelaɗo haray ɗen précise surtout jama wuuruɓe Europe ɓen e États-Unis e leyɗe ka tawata toon fof hiɗen andi wonno supermarché ji hoya prix ji ɗin fof piiji ɗin hirsaka haray yaka seeda men neɗɗo wata ñaamu jiibe wata on tigi ñaamu ko hirsaka haray ɗum ɗon no harmi kal islam
e hadise nulaɗo me en yo hisko wonasi o tuubo adade lajal ɗi konguɗi fof no ari e hadisaji nelaɗo men yo hisku ɗum woni Allah hisimmo haray neɗɗo waɗɗo ɗum on ñammini julɓe ɓen ko harmi ma ñaami ko harmi tawa hirsaka yo tuubu ko addi o mayde kala jaɓɗo ɗum o daɗi mo sali ko selɗo ɗatal alanamo dalil kala jaɓɗo koko ɓe maki ɗo warri ni ñaami ko dagi haray o daɗi kala mo waɗali ɗum ko selɗo lawol ngol haray o mara dalil kadi kala ndarɗo fawaki ho anday ɗum ɓattaki fenande e sikkitagol kala ndarɗo deftere weten nden alfawakihul muthmira ka fighul maliki o anday ɗum ɗo ina fenande dey ceerno Samba hoccitaki tun haray ko gongaji woni ko ɓe yewti jama on ɗoɗe kala yedduɗo gonga darorɗo dalil nimsaytuma nimse ala nafugol kala kadi anduɗo hunde ko nde gonga dalil no e mayre o yeddiri fi tun kan kadi himo lollima himo anda yo andu ñande dargal o ninsoye nam are ngal ɗo dambugal ko ɗo ngal hatti inchallahu eɗen feƴƴande dambugal nayaɓal e sakkitoral ngal ko ɗum woni sengo ɗerol 17 bidinillahi taala ɓe maaki si a fen mbi bobo aqiqa yoni wota moɓoye ɗum wajama resugol ono waccakke ɓe maki si a fembi bobo haray hirsugol dammol kol yonima wata mooɓo yimɓe e fembugal few wastayi har ko peera waɗi ɗono waccake komi moosani ko par ce que ɗon andi ka meɗen fuuta ɗum no heewi addugol probléme ji e iskalji no wawi hari mi anda si nde deftere ɗo ala e so tawi hari nde firtaka e so tawi har nde ɓanginaka ɓa ɓeɗo ko wonɓe ka ɓundu fuuta jalo tigi woni ko waɗi ɗum hay ceerno Abdourahmane lando on taaligi seeɗa si feƴƴa noon janngugol e ko woni arde yeeso ɗo kon haray ko honɗum yiiɗon ono yewma ko ceerno Samba haray min ko mi yewma ko ceerno Samba ɗo ko gande ɗen woni no welsindaka meɗen Fuuta Jallo hari hara ko hattirde e welsindagol sina ɗum si tawno hara e gande ɗuguɗe wona hayso ko ɗeɗo defte hara tigi ɗe yiɗe janngede num ka meɗen Fuuta Jallo ɗum ɗo ittanayno yimɓe jiɓiliɓe e ko honno dennabo warrete e ɗuɗɗingol lande ɗo ha makka fi ko honno dennabo fembirte e ko honno tewdam min sendirte donc ɗum ɗo ittanayno yimɓe e probléme ji ɗin e nder muɗum kono ko yimɓe ɓe welsidi kon e janngugol ko ɗum waɗi si hiɓe majja andugol ko honno fi programme dennabo waɗirte haray hiɗen toro jama ɓe ɓeydu ɓattade duɗe ɗen ɓe janga ɓe ɓeyda janngude ɗe defte haray hiɗen wiya kadi wonɓe ɓen sattinde fi affaire dennabo aado beesi ko ni tun haray yandi yoɓe acci yoɓe huuɗo Allah ɓe ɓeyda wakkilade ɓe janga haray ko ɗum noon tori ɗenɓe nam ceerno maaki ɗo ɗen fayin ɓe maaki mo defiñi e sendan yimɓe waɗi ko añatolimamu e Cheikhu Khalil ceerno Samba ɓe maki mo defiñi e sendani yimɓe ɓe ñaamu yo andu o waɗi ko añaka mazhabu Malik haray ko teddungal men haray hino añaka limam ko ɗum woni ka limam Malik e ka Cheikh Khalil e ka lawwal e sani ma ka defte Cheikh Khalil haray en tawa noon hino aña ton ko wona sikol yimɓe ɓe leydi mum ino aadina ɗum wontay dagagol sina noon hara yimɓe leydi ndin noon waɗama aada ɓa sifa no woniri noon kamen ni joni ko shukru nima weltanago Allah nema on haray no dago kono nayo exagéré donc ça veut dire que ɗum noon ko fameten hewtano ka pirindina yimɓe tawɓe hino wawi wadde ɗenna bo waɗa ñiiri fala basa alayhim tawɓe kadi wawata taɓe fele yoɓe jaɓirane noon haray kono ɗo woni ko woni comme mahallu wasat e muɗum yonugol bahi yorde yonay laɓugol to sifaji e duuɓi e wellitugol kala dammol taw kol yonay ko waɗe layya kolɗon kadi yonay ko waɗe ka dennabo haray foti kaka duuɓi foti kaka sifaji ɗum ko e pellet wata nanguli jara e coggu e ɗe hay hirsanugol ma huttinugol wata noon hirsowo ɗum yoɓi joddi imma kaka hirsugol o ma kaka huttugol o haray joddi ala to si ɗum huwama yofirte boni sino heddi ha tuma ƴellitagol si ɗum tawi hari waɗama mana woɓɓe ƴetti joddi e mum tawi ko sur place haray ko firta na titi men humpitama wonde a duwaka yoɓede fi hirsugol ni fi huttugol donc haray sino heddi hatuma ƴellitagol mana hatuma ƴellita dalilji ɗi fof kadi foti andugol ɗe ko ɗum woni ƴellitagol ngol si tawi fatima ewal sakke ko wona sakkaɗo e wellitugol kono wonde ko ol mandubu wona kol sunna no jojji to nassu Khalil ngol gimol leyɗon ko tentingol yewtere maɓɓe nde ɓe maaki haray koyen andu kol dammol kokol yiɗa kol haray hina wigol ko sunna jojjuɗo ɗum ko e nassu ka Cheikh Khalil so yeyen taway ko ɓe winata wa yustahabbu no yiɗa ayyu aqqa nde o dennire bi dhabihatin hirsetekol donc haray ko sifa noon kamɓe ɓe yiiri ɗe wawi kadi noon tawde defte goo no wiya dammol kol kokol sunna haray naafi ko lurral woni e muɗum
kala konguɗi wondi e fi makkol ko wona ɗum andu ko selɗiɗatal. ma kala konguɗi sifaɗi fi denna bo harana ko ɓe sifi ɗo kon haray ko konguɗi selɗiɗatal ngal haray na sawabaɗi woni. si a hirsu joginde to fajiri yonayi e wi'ande ko jeeɗiɗi ha to mutal. si a hirsi dammol kol ila ñande timmi balɗe jeɗɗi ko bobo on heɓa ila ka fajiri ko ɗum woni ila bimbi ha ka mutal lerde fa Allah o a inna e bobo on hirsa. ɗon kadi ɗen mari iskal goto est ce que bobo on ko heɓugol fof no fottani ko ñande jeɗɗi o innete mais est ce que e limay ñande o heɓa kako bimmina ñande futtuɗe limude ko ɗo iskal o woni koto fof kan no fottani ko bobo balɗe jeɗɗi bobo innete ɗum deftere yeddotira e mum. si o may ko adi ma tulti e nden wota hirsu e wonde ko bidi inagol. si tawi bobo may ko adi nden ñande ma tulti nden ñande sila fa lawata hirsu ɓe ma kamɓe ko bidda déjà sa hirsi haray ko bidda wonɗa e wadde. wata hirsan goto aqiqa ɗiɗi gotel yonata ɗiɗo fembirgol. wata hirsan noon kadi mana boboɓe ɗiɗo dammi gooti ɗum ɗon haray yonata fembirgol haray ɗum ɗon sellaka dina. mo waɗi ɗum tilfi jawdi mu'um waɗa sunna e bid'a ko hawtitugol. kala ƴettuɗo dammol gotol hirsi fi boboɓe ɗiɗo ɓe maki haray ɗum ɗon a bonnu jawdi haray ko bid'a waɗɗa ɗum noon bid'a e sunna waɗa mum ko si hawtitama haray tungoɗɗum e mum bonay. bid'a anke si ɗayniti huwedewal jaɓatake si jillu e bid'a inagol. si goɗɗo waɗi bid'a o ɗaynitike o waɗi dewal haray ngal jaɓetake few surtout si bid'a on no feeñi nder ton ɗum ɗon kan Allah subhanahu wa ta'ala o faalaka haray ko ɗum wiyete e français innovation haray Allah faalaka ɗum ɗon de. ko Muhammadu hibridu yo heskisi e duumiɗo e dow sowagol. haray noon ko nena sallah sallam yeeti e wondema bid'a jaɓataki ka Allah subhanahu wa ta'ala haray no yo Allah hisimmo kisi e duumiɗo e dow sowagol. haray ko ɗo wonɗen darade kono haray mi andintina no gasara on naniɗo façon ñawoje buy tawata buy emen nano andiri fi honɗum puisque buy emen hande no wiiti ko Malik kono anda mazhab Malik on haray ka mazhabi ɓe mari ton ñawoje particulier tawata woɓɓe si yiiɗe hakkude men tawayɗe ɓoylani ɗum ɗon haray ko en faamu feƴƴa ko ceerno Abdoullah habi kon nani haray ko wakkilagol janngugol ngol inchallah min ala e juutinde tarjama on e moɗon haray ha lawol goo. wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. haray meɗe yaafino moƴƴa si tawi faljereji ari ga haray ko berko men faami kon woni ko men addi. wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. haray ɗo en jiɗima en wayrodir retun haray inchallahu ɓe janggana en o page ɗo ɗen sabuna hari e oɗo page en jangganoma hara ko naɓugol hara ko gimɗi ɗin joni noon ɓe Allah waɗi en faami inchallah ɗum wonande faalaɓe rewtagol ngol ɓay haray buyno jokkorde janggin on ɓe rewto inchallah haray en naɓay gibi ɗinde wotere ɓe maaki. si a fembi bobo aqiqa yo ni wota moɓo e ɗum wo jamare sugol mo defiñi e sendani yimɓe waɗi ko a ñaato limamu e cheikhu khalil ko wona si ko leydi ndi yimɓe mum ino aadina ɗum wontay dagagol. yonukol dahi yorde yonay laɓugol to sifaji e duuɓi e wellitugol wata nanguli jara e cuggu e ɗe hay hirsangol ma huttinugol. si ɗum huwama yofirte boni sino heddi hatuma ƴellitagol. si tawi fatima ewal sakke ko wona sakkaɗo e wellitugol kono wonde ko olman ndu bo wona kol sunna no jojji to nassu khalil. kala konguɗi wondi e fi makkol ko wona ɗum andu ko selɗiɗatal. si a hirsi jongde to fajiri yonay e wi'ande ko jeeɗiɗi ha to mutal. si o may ko adi ma tulti e nden wota hirsu e wonde ko bidi inagol. wota hirsan goto aqiqa ɗiɗi gotel yonata ɗiɗo fembirgol. mo waɗi ɗum tilfi jawdi mu'um waɗa sunna e bid'a ko hawtitugol. bidi anke si ɗayniti huwidewal jaɓatake si jillu e bidi inagol. ko Muhammadu hibridu yo heskisi e duumiɗo e dow sowagol. haray en darnay ɗo inchallahu taala hiɗen weltano jama heeɗi ɓen fou haray hiɗen toro jama o yo ɓeydu wakkilade janggo gongol haray so tawi faljano ga meɗen yaafini haray hiɗen weltano sarhamɓe en ɓen kadi hiɗen toro yo Allah waɗanɓe ɗum ɗo jodde aljanna haray assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.